qarızlardan qutuludun 100%'i Abdullah ibn Mas'ud vrach kerak yok dedi. Akşa kerak yok dedi. Bala şağana beresin koy dedi akşanı. Menin bala şağama akşa gerek yok. 5 kızım var dedi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kim Şam'dan keyin İza vaqa'atil vaqi'a suresini okusa, ol adam ölgenge deyin 100% garantiya. Ye tamakka, ye akşaga tarqmaydi degen ekan go. Mening 5 kızım Vaqi'a suresini jattabagın degende. Mening kızıma akşa gerek yok degende. Sonra keyin tarix aytadi, tarix. Abdullah ibn Mas'ud'ning 5 kızı da ye tamakka, ye akşaga tarqqan жоқ dedi. Osini eğer Şamda okuytun bolsa, qanday qarızı bolsa da Allah Taala qutqarып beredi ekan. Eğer baldarыңызға үйретіп қойсаңыз бар ғой, Allah Taala соның санасын ашып қояды екен, дүние тапқыштықта. Неге? Ана сүренің фазилеті да, қара. Сонда жаңағы Хазіреті Осман болды деп шығып кеткен екен да. Сол үшін қарыздан құтыламын деген адам осы сүрені оқу керек. Бірақ бір шарты бар екен да. Ад-души дейді ғой мына жүректен. Robbim men qarızdan qutulam degan жүректен өткізсе болды екен ғой. Құтылам деген сөз өтсе мынақтан болды екен. Алла Таала оны құтқарып жібереді.